National Highway 2 hangdokpada Kuki Zone Council ga yanaba purakri. Miyamgi khulaw mayokta term and condition khara su agreement sahi ama sangtokri. Su group ki cadre sing physical verification sataduna foreign national yawbra thidokadawri. Amaromdana Buffer Zone Lansinduna Meitei changlakpa yaroi heba KZ sina wapham ama kangthoklakle. Term and condition ground rule khara semdok semjin tawraba matungda suspension of operations su agreement sahi amaromda Ministry of Home Affairs MSA amasum Kuki Zone Council KJC ani ki marakta Delhi da hokiba numi khara ne sida wari sanaraba matung ngasidagi National Highway 02 hangdokpada free movement Kuki Zone Council gi maikedi ayaba pikre lamda masigi miyam amadi civil society organization kiana Kuki group singa satnariba su agreement makhatana sathaba yaroi hena kana lawringai seras ngasi Delhi da nakal ahung gyoeba mifam pangthoklaba matung suspension of operation sugi ground rule da khara semdok semjin tarba matung agreement asi sahi ama sangdokpada khuyek pinakre Ministry of Home Affairs MSA Government of Manipur gi mihut singamadi Kuki National Organization KNO amasum United People's Front UPF ki mihut sing yauna nakal ahung gyoeba mifam ama ngasi Delhi da pangtokre mifam adura hana lairiba sugi ground rule sing amuhana yengsilaba matung khara haptok hapsin tawbada yanaba purakpadagi nakal ahungi marakta suspension of operation su agreement ngasidagi sahi ama sangdokpada khuyek pinakibani ngasigi mifam adura nakal ahumakna yanakiba ground rule basic principle di ahanbada KNO amasum UPF amasum makhoige satminariba lupsingna India manungda leiba natragana mapa lebak base oiba arm group amataga organizational level da oirabasu natragana lanai level da oirabasu mari amata lainadaba ani subada KNO amasum UPF loinana makhoiga loinana saminariba lup amatana mi shibiya ba sokpiya ba lanthumang biya ba makal gi hingsa gi thaba amata tawdaba masiga loinana security force amadi atai group sing natragana miyam marakta kidnapping amadi extortion singba amata tawdaba ahum subada KNO UPF loinana makhoiga satminariba lup singna agreement asibu ngakna satliba makai makhoigi mathakta security force army Assam Rifle Central Armed Police Force amadi State Police na operation sathadaba haiba wapham sing yauri revised ground rule asida Manipur gi territorial integrity da akaiba pidaba Manipur matam spigwen ingta paphibam amada purana bagidama yasinaba ma purakpi wapham sing yauri loinana Manipur conflict asigi vulnerable oiba area da leiba designated camp terror ki mafam hongdokpa designated camp masing handaba khulai sing manak nakpa CRPF BSF camp da sinaba madi security force na su group ki cadre sing physical verification sataduna makhoi gi marakta foreign national yawbra haina thidokpa galoina yawram labadi delis tawba haiba wapham sing asidasu KNO amasum UPF ki makedi gi yaba pikre Nakala maromda Ministry of Home Affairs MSA gi mihut singa amadi Kuki Zone Council KJC gi mihut singa Delhi da hokiba numi khara nisida nakalandi gi marakta wari sanabagi thabak sa tarakhiba loinana ngasidagi National Highway 02 hangdokpada free movement of commuter and essential goods Kuki Zone Council gi makedi ayapa pikre National Highway sida sadok sisin tawda apan ba iyat papidana ba ngaksen bagi thabak tawriba Government of India gi security force na mating pigani haibagi thajabasu Kuki Zone Council gi mihut singa dugi makedi gi thamkre ningsing bayabadi kumza English ngani ka kungo humdo gi me ohum degi Kuki ama sumite ani ki marakta conflict hek tholakpadegi National Highway de Kuki singna Meitei community gi miyoi sing satpada athingba thamduna lakibani Union Home Minister Amit Shah na sayesigi March 9 degi Manipur gi National Highway singda free movement lairagani haina lakthokuna lambi asita passenger bus service ahobu numita kangpokpi da athingba pirakwadigi security force ka khuthokna du misimina yawbadigi free movement gi wapham thabak tu onthokpa ngamdana lakibani ngasigi mifam abatuda MSA gi makedi gi Imphal Dimapur lambi da satok sin tawbusingda makhalamata gi asoi angam thuondana bigi matangda Kuki Zone Council gi mihutching akanbu wapham sing thamki council gi makedi gi asoi angam thoktana highway paringa sida Central Security Force matiksana deploy tahonana bu wapham MSA da thamki loinana kangpokpi miyam na Central Security Force sing da mating pina basu appeal tawki Kuki Zone Council KJC gi mihutching aduda council asigi chairman su oiriba Wapham People's Council BPC gi president Henryan Thanglet KZC gi governing council gi coordinators oiriba Kuki NP Manipur Kim gi president CS Ajang Khongsai
KJC की जनरल सेक्रेटरी सुओरिबा यूनाइटेड जॉब ऑर्गेनाइजेशन की UZO की प्रेसिडेंट थांगजमांग KJC की ट्रेजरर सुओइबा गांगते ट्राइब यूनियन GTU की प्रेसिडेंट डॉक्टर GS गांगते KJC की वाइस चेयरमैन सुओरिबा माते ट्राइब यूनियन MTU की प्रेसिडेंट नेल माते KJC की वाइस चेयरमैन सुओरिबा थादौ इनपी जनरल हेडक्वार्टर की चीफ एडवाइजर यांगले हाउकिप अमसुम KJC की एग्जीक्यूटिव मेंबर ओरिबा एनी कुकी ट्राइब काउंसिल AKTC की चेयरमैन डी मंगलाल सरुक याखियारी CNPO ना कंडेम तौरकली प्रो डेमोक्रेसी रिवोल्यूशनरी आर्म ऑफ म्यांमार कैडर सिंह तेज मेरांग सिंह सारांगा अपोक्पा अंगरुंग सारांगा सोक्तोंग विलेज दा लेबा मियोइसिबु तामथिना फुरखिबा थवंग संदेल नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन CNPO न अकन ममोन कंडेम तौरकली लहलोबसना माकु थासिकी अमदगी फादुना पुखरक तामथिना फुरबा मतुंग थासिकी हुमदा होंदोकलंबा थवंग असि इंग सिग्ना लेजरिबा मफम असिगी खुंजासिंग अकी अखंग पिबनि असिगुम थवंग असिना हेना फतबा फिबम अमा लाकपदा नतना नुंगसिनदनबगी फिबमदा लाकन हाइरि लोइनना मरि लेनबा अथॉरिटी अथुबा मतमना थवदो असिगी असुंबो वेल फंगनगदबनि हेनसु डिमांड तौरकली इविक्शन द सोक्लब सिंग वकत मी फमफमख्रे DC द वकत चिरोल पिसिंख्रे ऑफिशियल सिंग लोइनना साइंटिफिक लैंड सर्वे हाना पांथोकदबनि खुंजासिंग हाइरोखुल की तुंगान तुंगान मफम सिंग द इविक्शन पांथोकनब मरि लेनब सिंग थौरांग लखोलकपदा युम इंकोल सोक्लब खुंजासिंग ngasi हाइरो कैथेलदा वकत मी फमफमदुन इविक्शन की ऑर्डर अदु अमुहना खनबियु हाइना तकसिंख्रे तुंगदा SDC हाइरो की खुथांग थौबाल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर वकत चिरोल अमा पिसिंदुना मरि लेनब ऑफिशियल सिंग यहोलगा साइंटिफिक लैंड सर्वे हाना पांथोकपियु हाइरकली ngasi की वकत मी फमदुदा इविक्शन तौद्रिंगे ममांग दा हाना सर्वे तौबियु स्टॉप सेलेक्टिव इविक्शन इनसिलगा तौब इविक्शन मियामना याबंग हमलु हेना थाबा प्ले कार्ड सिंग सिजनखी युम इंकोल सोक्लब खुंजा सिंग DC द पिसिन की वकत चिरोल दुदा पल्लिबे सिंगदी हंदक हाइरो खुलदा इविक्शन तौनब खुंजा सिंग ऑर्डर पिरकलिबसी कांगलोन चुंब इविक्शन ऑर्डर नथी ऑर्डर असि मनुंग मपाल फाउ नमदी साइंटिफिक लैंड सर्वे द युमफम ओइबे इविक्शन ऑर्डर नथी हंदक के हाइरो की इविक्शन ऑर्डर असि कनागुम मियोय खरन इनसिलगा तौब इविक्शन ऑर्डर रा हाइबगी सिंगनबले मसिना मरम ओइरगा खुंजा सिंग साउन अकीबा मसुम खोराम साउनब फोले मसिगुम्बा मिसंग मिखाइ नाइब इविक्शन ऑर्डर असि याबंगमलोय हाइरो की इविक्शन ऑर्डर असि मियामगी याइफनब पेखतबा नथि मसिना खुंजा सिंग मरक खाइबुंग खाइबुंग तहलकु यायमदि नेशनल जस्टिस अदु नमसिलगा थंबा ओइना थोकले हाइबा वाफम सिंग यावरिनसु पाउस द मखातानसु फुंगदोरकली अदुगा तेंतंग नसुमना मैमना थमजगी हौजिक ओइनादि मैम पाउसिसु मतांग साइ लुसिनजरगे अमसुम मखाताबा अनौबा अपडेट मैम पुनंगमिनसेना चैनल सिगी मैकेदगी मैंग फमदा मखाताना थमजरी मखाताबा अनौबा अपडेट मैम पुनंगमिनसी